Hello, ulen ako ko mapeutu di ZNTV Zomi National Television panina ong mua kungi. Tuni kom na pen India gam Bangalore copy sung himo tuni na ZNTV tanute na interview ding unaw ni ne yang. Tua unaw te pen kwan man thei khai lo ding hi chang ina apu te panina gen ni mo. Palam panina apan hilehang. Dr. Jin Ken mang kolgama radio broadcasting panina la sama sa pen call lahi tale mang lahi tale la sama sa pen te hina anulam panina gen le hang tuni chang dong ma e mi te na worship la khata izat den nita ka nia tum lamdang sa ing o hi ma lamdang pen sang chi la asama sa pen pu en lam chin tua te i tu i no le sang pasien thu papiak ta len hoi ma ne hi u naw ni te interview boarding hi ai mo bai wo le excited ma hangi How old do you have to be to say you're in love? 10, 15, 20, 21. The world seems to have their doubts about us. Hello i no le sang tu ni hi banga ki mu khop thei to pa tunga lungdam hangi ta chiangina ZN TV tanu te na hunu nung piak nyat manun jong mo lungdam ma ung chi ung gen ma sanwa ming ama sai na namin piu ung ki gen ma support di bo mate lungdam idan iki ho thei interview to pa tunga lungdam na ko ngoming ZN TV te tunga jong lungdam na ong koing ikamin pen man siani kamin neo pen eat no kamang min pen lovely hi sang lungdam ma mai kamin pi pen pausian mon sang kamin neo pen sang hi i no le sang pen Bangalore khopia piang ina khang khia mo namdang te kom kala hi za donga e paw ong paw theu pen pak ta thwai ma hi anu le pa patta zona zong hi chi gen nom hangi toile nanu le na pa min nong gen dia ta chang ina mau koi pan chi mo kapa min pen sian koplian kanun min pen chingalun hin amao aniwa terim pan hi le in no tun kumbang za pha ta chang ina bang sin chi nong gen the dia ke kumsom le kwa tu lai tak first year BSc in medical imaging technology and radiology kasin lai tak hi sang na nge ke kum som le sagin ke tan som le hat man panen to chang ke ya second piwa kipan ta ding com stream to nong dam hoi ma mai mo to le I thu pi lama mo lut ta ni na music lama hi chang na tun thei na akipat na nalung lut kipat na dan thu te nong gen the dia music lama kalunglut na kipat dan pen kanule pa mau musician hin in sung pan jong music le la pen ki za tole ke kanew lai jong Miley Cyrus Selena Gomez le Demi Lovato te jong mo amao jong in mangla to influence mama hi tulai takile country le pop lam Carrie Underwood John Mayer chi te hong mo amawen tulai tak ong influence mama hi pating hi ai ve mate dam hoi ma mai khale gwai akikala sang thui dot mai na mo sang pen kan neu tung pana ka thei hi na in no teu na pen neu tung pan ka thei hi na sang adia kina kum khal lang kim khong a pha ka ki pana ma pen drum sat au ma hi na hanon na kung ni mo toy nya tai khong a sufa tung khong asa zia to khong pana ki pan hi na to khitte jong to banga uk thei na ding pen nu le pa kyang pan bana bia kin pan jong akipan hin lamening to hina sang to ki sai na gen nop na nang ha ke neu lai kupan dan pen music pen mun he piwa denin to pen kapapan to kipan kapapan guitarist din to pen keom influence to pen atom to music kin sin chang kum ni pan ken ka drum tum kipan to pen kin class zong ke pailo class zong koma ahil ding zong omlo ke kyan torana ken lungsima bang beat hong ka zate ka za chang mo biakin honga mi tum te hong to hong ka za chang kin zong
ตัวแม่ตอนนั้นอากินกระทรายปงอินตอนนั้นอากินสินอินตอนนั้นอาหันโตอินตัวจังตัวไรตักของก็ปัดดันร็อกของเมทัลโตจานเราต้องคิดปันปงตัวจังก็กลที่จังอาจารย์เราเป็นอะตอมป๊อปฟังก์ R&B ตัวร้านของอาคิวุฒเปียเนี่ยตุนเบล นักเซลเลยทุกทีมาไม่มั่วด้วยแหละสังna sangka na mate hitale tua na college ka na hitale mimalin adiakin drum pan mate drumming pan chine award na nga na khong omngel ding hiven mo to te nung gen the dia Omthei mai ka sanga zong ka kalai ta ka zong tan ni pan award tom kinga tan ni pan ka first award kinga to chang tan som zong ka graduate lai ta ka zong memory award da nam pya special instrumentalist player torana out of all the school pan mo school hempyo pana asiam pen pena ki selected torana award ki pya tun college a zong tom fest chidan hato me to pen in ki competition ni torana battle of bands hong home to chang tom competitions music vibe mo to pen zong tampi tak kingain kizoin to tenge tuke ma mai mate awat tom sang pan hitale tua na college kana pan hitale na nga mo zong lungdam pi nya tu ngai zeden tv tanu te lam pan zong mo lungdam pi nya tu ngai tuke ma che mo chang dong kaniu lai pa na ka goldong hicha music kahan to na pen pasien tu pa mama hi lungdam hoi ma mai to banga pasien tu nga credit jadi ya mate pasien me pasien hang hi na chi thik pen mo na pe takin hang tan hoi sama mai ngeด้วยเลยsang tu lai tak music lama mate ki hel na hong na ni na to nung gen the dia hel na omai biakin vai hong chile neu lai pan ki Sunday school hong en ne to teng pan ki pan ne tom tu chang Sunday school hete tu chang en tom biakin ministry ading zong ki same kebel ken tun ading ken biakin ading ken drum to men go wen worship leader en torana ki ho hom biakin ading in no nang to ki sai tom nung belap the dia ha ke zong kum som le thum kapak lai tak biakina ministry mo worship leader asem kanau chi dan mo to chang hya kapasut to zong worship hi hom aman keyboard tum aman zong worship ong lead to teng chang tu lai tak zong ko la ball home pasurin naman original song had nei to pen ke le kalom no maka khat to ko la ball studio a ka hat ve na zong hi ta chang ala pen kinga bai ding ai be kinga cooling mo ta chang stay tuned chidan mo ai be mate stay tuned na akon coming soon chini ina toile hidana I note sang te pasien in thupa pia ina music lamang lapsan sakna jadi ya kum tom chik lai hina pin talented ma mo
ตัวบางเต็งฮีนะอินเอาเลสังสังเป็นทุบปีมาปักตัดไว้มาหม้อปะเสียนินส่งองลับเตาสักฮีนะอามาตุงปันส่งลาจันวามพังเอมาแต่ไว้อามาเลสังนาง่ายคอมฮินิโม Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Jesus is the answer for the world to take. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world to take. Above him there's no other. Jesus is